讲到这拉丁美洲的毒品问题，即摆也影响到海洋啊。这海洋生物学家发现讲，一寡近海鱼啊，或者毒品污染到。巴西公共卫生研究机构进行着公布一份研究，讲一种小型的鲨鱼，伊的腹内呢有验出大量的毒品成分。克鲁兹基金会专家是伫2021年9月到2023年8月2年中间，以里约热内卢近海真济范围，掠30多种海洋生物真济研究，包含13只体型较细只的车基器鲨鱼。Então, nós analisamos 13 indivíduos, machos e fêmeas, 10 fêmeas, né, 5 grávidas e 5 não grávidas, e 3 machos para verificar a presença da cocaína. 研究发现，这鲨鱼体内骨科碱毒品集中伫肌肉组织甲肝脏内底，也那肌肉组织的骨科碱含量是特别高。当时伫所有被检出的骨科碱的海洋动物内底，这车基器鲨鱼的毒品含量是上高的。Na verdade, esses animais estão extremamente contaminados, né? Isso não é nenhuma surpresa, né? Isso é até esperado pelo hábito de vida dos animais. Eles são carnívoros e tal, estão expostos à poluição costeira. 研究人员指出，过去就调查发现，里约当地水资源出现骨科碱污染的情形。这摆发现最重要，是因鲨鱼伫海洋的食物链内底是上顶面的，吸收骨科碱的来源除了海水，真可能也包含其他水中的生物。互鲨鱼食落腹了后，毒品的成分伫体内累积。研究团队选来方向是扩大检验里约近海海水样本，并且收集更加多海洋生物，来了解毒品污染的范围，进一步了解骨科碱污染对海洋生态危害。另外，这袂到市场内底鱼啊，是不是会互民众无意中来食到毒品，就是另外一个层面的问题咯。国视新闻，徐嘉玲编译。